Reka nongere mbasuze kandi mbani ikaze hano kuri Yosuwa TV, nizera ko mumeze neza mukomeje kugira ibihe byiza. Tuje mu makuru rero agezweho by'umwihariko muri aka kanyaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko kirashe kuri Iran, kigabyeho ibitero kuri Iran imaze kwihumura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran yatangaje ko yagabye igitero ku birindiro bya gisirikare bya Amerika biri mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Bavuga ko cyari igisubizo ku bitero bya Amerika biherutse kugabwa ku bikorwa bya gisirikare byayo hafi y'icyambu cya Bandar Abbas no mu muhora wa Hormuz. Umutwe w'ingabo zirinda ubutegetsi bwa Iran IRGC wavuze ko igitero cyagabwe mu rukera rwo kuri uyu wa kane saa 11:50 zo muri Iran, ariko ntiwahize utangaza neza aho icyo kigo cya Amerika giherereye. IRGC yavuze ko Amerika niramuka ikomeje ubushotoranyi izahabwa igisubizo kirenzeho ndetse igahabwa agasopo. Mbere y'ibi kandi Iran yari yashinje Amerika kurenga ku masezerano y'agahenge yari maze igihe gitatangiye kubahirizwa hagati y'impande zihanganiye muri aka karere. Amerika kandi yari yagabye ibitero ku kigo cya gisirikare cya Iran ndetse inarasa drone nye hafi za Hormuz, ivuga ko zari ziteje ikibazo ku ngabo zayo no kubwikorezi bwo mu nyanja. Amakuru atandukanye kandi avuga ko Iran yarashe misile n'indege nto zitagira abapilote zerekeza ku birindiro bya Amerika muri Kuwait. Gusa ubwirinzi bwa Kuwait n'ingabo za Amerika bikaziburizamo mbere y'uko zigera ku ntego. Kuwait kandi yamaganye icyo gitero, ivuga ko cyabangamiye umutekano wayo n'ubusugire bw'igihugu. Uku gukozanyaho hagati ya Iran na Amerika kandi kubaye mu gihe ibiganiro byo kugerageza guhagarika intambara bimaze amezi bikorwa i Doha muri Qatar bikomeje kugenda bigura intege. Perezida Donald Trump aherutse kuvuga ko Amerika izakomeza kurinda inyungu zayo n'ibikorwa by'ubucuruzi bunyura mu muhora wa Hormuz, inzira hinyuramo igice kinini cya peteroli ikoreshwa cyane ku isi. Intambara hagati ya Iran na Amerika na Israel kandi yatangiye gukaza umurego kuva muri Gashyantare 2026, aho impande zombi zakomeje kugabana ibitero bya gisirikare, drone ndetse n'indege z'intambara, ibintu byatumye umutekano mu burasirazuba bwo hagati urushaho kuzamba. Mu yandi makuru kandi hagezweho muri aka kanya nuko abanyamerika banduye Ebola bagiye kujya boherezwa muri Kenya aho kwinjira muri Amerika. Mu gihe icyorezo cya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kwiyongera, ubuyobozi bwa Donald Trump buvuga ko bwibanze ku kurinda iki cyorezo kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu wa gatatu ushize nibwo umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yagize ati ntidushobora kandi ntituzemera ko hagira ikibazo na kimwe cya Ebola kinjira muri Amerika. Ni muri urwo rwego abayobozi mu buyobozi bwa Donald Trump bavuze ko Amerika irimo gushyiraho ikigo kigezweho muri Kenya kizita ku banyamerika bashobora kuba barahuye n'abantu banduye virusi ya Ebola ariko bakaba badafite ibimenyetso. Umwe mu bayobozi yagize ati iki kigo cyashyizweho kugira ngo habeho ubuvuzi bufite ireme ku banyamerika bakeneye kuva vuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gushyirwa mu kato bitabaye ngombwa gutwara abantu benshi basubira muri Amerika. Lawrence Gostin, umuyobozi w'ikigo cy'ubuzima gikorana n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS, yavuze ko ikiyo cyemezo cyo kujyana mu kato abanyamerika muri Kenya kitigeze kibaho. Mu butumwa bwa Gostin yanditse ko bishobora gutwara ubuzima bw'abanyamerika, ati dufite inshingano zo kurengera abanyamerika cyane cyane ubuzima bw'intwari n'abakozi bashinzwe ubutabazi bita ku barwayi ba Ebola. Yashimangiye ko bidashoboka kwita uko bikwiye ku barwayi ba Ebola muri Kenya ugereranije n'ibigo bigezweho byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma dukomereze kuri iyi nkuru kandi ivuga ko Donald Trump ari mu mazi abira nyuma y'uko isanse ishobora kongera guhenda kurusha uko byahoze mbere. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje gushyirwaho igitutu gikomeye n'abaturage ndetse no mu ishyaka rye ry'abarepublikani kubera ikibazo cy'ubukungu, ariko cyane cyane izamuka ry'ibiciro bya lisansi n'ingaruka z'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ku isoko rya peteroli. Raporo ya CNN cyatangajwe kwa 26 Gicurasi 2026 igaragaza ko icyizere bamwe mu barepublikani bari bafitiye Donald Trump ku bijyanye no guhangana n'izamuka ry'ibiciro kiri kugenda gikendera ku buryo bugaragara. Umusesenguzi Hal Enten yavuze ko mu gihe cya mbere cya Donald Trump ku butegetsi bw'abarepublikani benshi bamwemeraga ku bijyanye no kurwanya itakaza agaciro k'ifaranga ryabo, aho yari afite amanota ari hejuru cyane. Gusa kuri ibintu byarahindutse ndetse bamwe batangiye kumugaragariza kutamwishimira. No ku bijyanye n'ibiciro bya lisansi kandi abaturage benshi bavuga ko ubuzima bukomeje guhenda aho kugabanuka nk'uko bari babyiteze.
Ibi bibaye mu gihe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati cyo gikomeje guhungabanya ubucuruzi bwa peteroli cyane cyane mu nkomane ya Hormuz inyuramo peteroli nyinshi ijya ku masoko mpuzamahanga. Perezida Donald Trump n'ubuyobozi bwe bakomeje kuvuga ko ibiciro bya peteroli na lisansi bizagabanuka cyane mu gihe ibikorwa bya gisirikare byiswe Operation Epic Fury bizaba birangiye ndetse n'ubwikorezi bwo mu nkomane ya Hormuz bugasubira ku murongo. Ariko abasesenguzi mu bukungu no mu rwego rw'ingufu bavuga ko ibyo bishobora kudahita bibaho vuba nk'uko White House bivuga. Umunyamakuru wa CNN Business David Goldman yavuze ko niyo inzira z'ubwikorezi zafungurwa uyu munsi kongera gukora ibikorwa bya peteroli no gusana ibikorwa remezo byangiritse bishobora gufata ibyumweru cyangwa imyaka. Yagaragaje ko hari icyamu gikomeye cya gaze cyangiritse cyane ku buryo kugisana bishobora gufata imyaka ibiri yose, ndetse abahanga mu isoko rya peteroli bavuga ko ibiciro bishobora kutazasubira munsi y'amadolari 70 ku kagunguru mbere y'umwaka wa 2032. Ibintu bishobora gukomeza gushyira abaturage mu buzima buhenze kuruta ubwo bari bamenyereye. Nubwo kandi hari igihe gito ibiciro bya peteroli byigeze kugabanuka, ibitero bishya bya Amerika mu majyepfo ya Iran byahise byongera impungenge ku isoko mpuzamahanga bituma ibiciro byongera kuzamuka. Bamwe mu basesenguzi bemeza ko niba ibintu bikomeje kumera bityo igiciro cya lisansi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishobora kongera kugera ku rwego rwo hejuru rwigeze kubaho mu 2022 aho galo imwe yari yarageze ku madolari 5.2. Ibibazo by'ubukungu kandi biri kuza mu gihe Donald Trump yitegura gukomeza guhangana n'igitutu cya politiki imbere mu gihugu, cyane cyane ku kibazo cy'ubuzima buhenze abaturage benshi bavuga ko kibaremereye kurusha ibindi bibazo byose abanyamerika bafite kuri ubu ngubu. Mu yandi makuru kandi agezweho muri kano kanya tujye mu gihugu cya Kenya, ho muri iki gihugu cya Kenya inkongi y'umuriro yibasiye icumbi ry'abanyeshuri b'abakobwa ndetse hitana benshi. Icumbi ry'abana b'abakobwa biga ku ishuri ryisumbuye rya Utumishi Girls Academy Igirigiri mu ntara ya Nakuru mu gihugu cya Kenya ryafashwe n'inkongi y'umuriro mu gicuku byibuze abanyeshuri 17 bo bamenyekanye ko bahasize ubuzima. Nk'uko Croix Rouge dukesha inkuru ya Kenya bigitangaza, inkongi y'umuriro ngo yadutse mu masaa 7 z'igicuku ariko itangazwa mu masaa 9 n'igice za mu gitondo kuri uyu wa kane nk'uko bikeshwa thestar.co.ke. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Croix Rouge ya Kenya yagize ati nyuma y'inkongi y'umuriro yavuzwe hagana mu masaa 9 n'igice za mu gitondo muri Utumishi Girls Academy mu ntara ya Nakuru, Croix Rouge ya Kenya yatabaye kugira ngo ishyigikire ubutabazi bukomeje. Bongeye ko hoherejwe imbangukiragutabara hamwe n'abakozi bashinzwe imitekerereze ya muntu kugira ngo bafashe abanyeshuri bahuye n'ihungabana, kandi bari gufatanya n'izindi nzego kugira ngo abanyeshuri bafashwe. Hanyuma makuru hagezweho kandi tuyasoreze mu gihugu cya Uganda kuri inkuru ivuga ko umuhungu wa General Muhoozi Kainerugaba ageze kure imyitozo imutegurira kuba umwofisiye. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yahishuye ko umuhungu we Ruhamya Kainerugaba ageze kure imyitozo imutegurira ku umusirikare wo ku rwego rwa ofisiye mu ngabo za Uganda UPDF. N'imyitozo uyu musore ari gukora mu ishuri rya gisirikare rya Royal Military Academy Sandhurst ryo mu Bwongereza. General Muhoozi abinyujije ku rubuga rwe rwa X yashimangiye ko umuhungu we yavuze ko ari kwitwara neza mu buryo budasanzwe. Ati umwana wanjye nkunda Ruhamya ari gukora akazi keza cyane Sandhurst. Abanya-Uganda beza bose bagomba kujya bamusengera buri munsi. Ubutumwa bwari buherekeje ifoto ya Ruhamya Kainerugaba ugaragara wambaye impuzankano ya gisirikare ari kumwe na bagenzi be ubwo bari mu myitozo muri iriya shuri riri muri mu ya mbere yigishwa igisirikare ku isi. Muhoozi kandi yasangije abamukurikira ku rubuga rwa X indi foto y'umuhungu we agenderanya imyitozo ari gukorera Sandhurst, yo nawe yahakoreye mu myaka ikabaka 30 ishize. Ishuri rya Sandhurst umuhungu wa General Muhoozi ari guhurirwamo rifatwa nka rimwe mu mashuri ya gisirikare akomeye ku isi, ndetse mu bantu bazwi baryizemo harimo Sir Winston Churchill wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, umwami Abdullah wa kabiri wa Jordan, nyakwigendera Sultan Qaboos wa Oman, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Qatar, umwami wa Bahrain,
witwa Hamad bin Isa Al Khalifa, Ian Khama wahoze ari perezida wa Botswana na Yakubu Gowon wahoze ari perezida wa Nigeria. Iri shuri ryanizemo ibikomangoma birimo William ndetse na Harisus Rioto na Brian Kagame ndetse na Captain Ian Kagame Kigenza basanzwe ari abahungu ba perezida Paul Kagame n'abandi batandukanye. Reka mbashimire cyane mukande subscribe kuri Yasuwa TV dukomeze kubana mu makuru atandukanye bagezweho.